lava swi tivaka va ku hoza faras malamulela ra vutlhanu ra kahle mixero mugana lona FM tivana le ka weri kahle ra vutlhanu leri hi ku ya ku hambanahambana ka tindhawu ku ringa yingisela uri konga ku yingisela uri la Gauteng eMpumalanga eNorthwest Limpopo na u kuma ku audio streaming ya mugana lona fm.co.za mina ni khalanga Pat Mathebula ni n'wana ri smart wa Jimo xithangoma xingiritano wa xicecana makunelo wa ndandadzi ku ringa yingisela uri konhle nhlekani lowu na ku ri ku Afrika Wa Vulavula muhumelerisi encindani Eric Mabasa famba swin'we ku fikela ka hafu ku bela awara ya 13 nhlekani lowu na swi tiva ku a Giyani awara yan'we gezi ra famba se ri nga se famba a hi ngheneni ka mhaka liya ya ku hlamula xivutiso xa muyingiseri hi ndlela yaleyo namuntlha hi na xivutiso lexi khumbaka tindhawu ta le Giyani se hi ta va hi kha hi bula na vamasipala wa Mopani na lava va nga ta na swivutiso hi ndlela yaleyo hi ta va hi kha hi bula na vona hi twa ku va ri yini se kusuka kwalano hi ta kota ku languta tin'wana timhaka ta tiko ti tele mani timhaka ta tiko ti tele hileswaku timhaka ta tiko leri ti tele leriya ra ku mikama yin'wana ni navela loko vanhu va ku loyi holobye loyi MEC ni navela na mina kumbe xana siku rin'wana loko a no va MEC kumbe ni va holobye sweswo swa ku taniya kambe loyi a nge le ku tirheni sweswiwani ni nga n'wi naveli ku i MEC bioscope makama MEC a ni mi naveli ku yini twanani ku hikokwalaho ka yini matsundzuka ku kwala vhikini hi vulavule hi timhaka ta ku ve ku na tihosi ti nga tekeriwa timali sweswo swa ku taniya hi sweswiya swa ku va vanhu va hemba ani loko va ha tirhana na sweswo namuntlha nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga wu le ku vikeni ku le Thavazimbi ku na tikhansela timbirhi ka masipala wun'we ku na timeyara timbirhi leyin'wana ya ANC leyin'wana ya DA hinkwavo va ala ku lowun'wana i khansele lowun'wana and hinkwavo swi lava vona MEC ha ti le ku vuyeni hi fika njhani ka swiyimo swa muxaka wolowo muyingiseri wa mena seke ni nga siya ka Gaceni loyi hi nga ta n'wi teka ni la ku vulavula na n'wina va mi ti vitanaku kumbe mi vitaniwaku tani hi middle class repo rate yi tlakukile tolo hi 50 basis point ku ya hi Reserve Bank hi matshalatshala ya vona ya ku lwisana na timhaka ta inflation se loko repo rate yi tlakuka hi ndlela leyi yi vula ku lava va nga na swikweleti va ta heta lava va hansi ka ntshikelelo swikweleti swa kona ku ta va ku ri tibondo ku nga ta tiyindlu ku nga va ku ri timhaka ta timovha timhaka ta ti-credit card sweswo swa ku taniya i xiyimo xo tika swinene kambe ke xivutiso ku hi fike njhani la hi fikele hi mhaka ya ku hi minkarhi liya ya president Thabo Mbeki middle class a yi kha yi famba kahle swi swa vo swi ka swi va fambela kahle ivi ke ku endleka yini va nga ngheneleli ka timhaka ta tipolitiki se loko va nga ngheneleli ka timhaka ta tipolitiki ku ya nghena vanhu lava va nga swi twisiseki ku fana na loyi ni nga mu twisa yena kwala vhikini loyi a nga koti no hlaya ku ya nghena vanhu valovo taniya ivi va fanele ku va vo va mi fambisela ku tiko se swi swa tiko swi khinsama i yini xi nga khisamangiki ikhonomi a yi le ku kuleni sweswi loko leswi nga humelela hi 2008 loko va ku na economic meltdown ya misava hinkwayo swo humelela sweswi ka xiyimo lexi Afrika-Dzonga yi nga xiswona na ku byela ku ta tika hi ku nkama luwa a ha ri na swin'wanyana swo kota ku hi sirhelela ka mintlhontlho yaleyo se n'wina middle class hi n'we mi nga ti vangela ximhaka leti ya ku mi nga ngheneleli ka tipolitiki mi chuhisetiwa hi vanhu lava van'wana va nga dyondzangiki no dyondza van'wana va nga koti ku no hlaya va mi chuhiseta loko mi ya tinhlengeletanini mi vhemi ku a hina hi ngheni leswi a ni nge yi a na ku phikizana na vanhu se xiyimo hi lexi hi le ku hluphekeni sweswi loko mi ni kanetani ni le ka 0860002543 Gaceni yime ku lunga kambe ni ya ka yena hi ndlela leyi banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika Wa Vulavula a yereni a University of Limpopo hi kuma jaro leha ro lunga hi munhu wa huwa lo i Gaceni i Ndlovu Kenzel Svar ntwamo kumlo kuhluphekeni hluphekana mukhamta kwale chef
Eso para tirano, me quero caso, mira caso sabe. Kore betawa skala zo yo shekela ngole to munga skala. Ah, eso para no tike ni tirale, me quero caso. Kese para pet sugani a studio 13 mitaka ira sugani a University ya Limpopo la ngana tirwa kutangela Africa Data tuzoka ntiro lo sunguleka sukratolo le kusukele a University ya Venda le tindhawu ta Thando namuntlha ila a Mankweng la University ya Limpopo la mgingirikile inga kuyeni kona emahlweni ka ku cinaciniwa micino yo hambanahambana le a stage le kwala a tiro hall unkhuphutse tiro hall la a University ya Limpopo la sunga ku endlekeni kona hinkwaswo vanhu va mbarambale swo hambanahambana tanihi laha nga kombisa koho ekusunguleni eka nkarhi wa sweswi le na mulawuri na mufambisinkulu laha ka ndzawulo ya mitlangu vutshila na ndhavuko la xifundzenikulu xa Limpopo i tatana Max Mangwani va tlhela va mufambisi wa ntirho eka siku ra namuntlha vo va nga ku hi fambiseleni ka ntirho lowu nga kona laha tatana Max Mangwani va ta hi hlamusela hi xitalo leswaku Africa Day leyi yi vula yini eka siku ra namuntlha na vaaki va tiko ra Afrika-Dzonga na xifundzankulu xa Limpopo tanihileswi vo va nga vo vahlayisi va mfumo ndhavuko la xifundzenikulu xa Limpopo tani Mangwani na mamukela ka Munghana Lonene FM. Ni khensile Gachini ni khensile ni ka vayingiseri va Munghana Lonene FM ni pfumeleni vula leswaku namuntlha hi pfumelana hinkwerhu ka hi ku ri Africa Day leyi nga sungula tolo eUniversity of Venda namuntlha hi ti laniwani ku ta ya mahlweni mitlangu lowuwani kumbe ku tlangela nkarhi lowu wa Afrika mi ta swi vona na n'wevini ku ri swilo swi sasekile loko vanhu va mbale xinto xa ka swi sasekile vanhu va swekile swa ku hambanahambana maxonja ku lama hi nga ta mathesta ku nga ri khale unfortunately lavan'wana va le studio va nge koti ku swi vona kumbe va kota ku swi testa ku ri ku swi twala njhani emilongweni ya vona mara hina tanihi ndzawulo hi tsakela ku ri vanhu va nga ti nyenyemuki hi xinto xa vona hi lava ku ri vanhu va dyondza ku ri xinto xa vona xi le henhla ngopfu vanhu va tiva leswaku Xitsonga xa vona xa vulavula i xa ntlawa wa le henhla swinene ngopfu hi rhandza ku ri munhu un'wana n'wana a tinyungubyisa hi leswi a nga xiswona ma hi vona na hivini ku hi tinyungubyisa njhani hi tinyungubyisa hikuva hambi u ri wa ntima hambi u ri wa ntshuka hambi u ri wa njhani mara rizangu byi ri Mutsonga mbale Xitsonga xa wena u saseka hi nkarhi wa Africa Day loko karhi hi ya hi ya ku pfaleni hi Musumbhuluku ma swi va ku a ku ri Africa month the whole of this May. Na loko hi sungula ku vulavula ni kha ni mi tshemendela loko mbale kahle namuntlha swa kala ni mola mbale so hawa i tshamele maxele leswi mbatsaka kambe tatana Mangwani ntirho lowu wu sungule tolo ne a University ya Venda ivi na namuntlha wu kona ni twa ku na mundzuku wa ya mahlweni wa wu tlangeriwa masiku manharhu mi ta tsundzuka ku ri tiyunivhesiti letiwani ti na vana va xikolo hi ku hambanahambana ka vona hi lava ku va komba ku ri hi tirhisa ku yini hi le ku ta va komba ku ri ndhavuko wu celebrate-iwa njhani University ya Venda mi ta swi vona leswaku a ku nga ri Matsonga Mavenda ntsena a hi ri na vanhu va ku huma eZimbabwe a hi ri na vanhu va ku huma Malawi a hi ri na vanhu va ku hambanahambana lava hi karhi hi tlangela ndhavuko wolowo ni namuntlha swi tani hi langutele vana lavan'wana hi ku hambanahambana ka vona lava va nga ta exikolweni va ku huma eka tindhawu to hambanahambana ku va hi ta tlangela ndhavuko lowuwani mi ta swi vona leswaku ku na tikhwayere namuntlha mi swi twile ku ri va ri hi ye ku khompiteni hi ririmi ra hina van'wana va ta ri khompita hi Xivenda Xitsonga hinkwavo ka vona va vula karhi I have a dream mara va karhi va vulavula hi tindzimi ta vona mindzuku hi ta emahlweni hi tikhwayere ta community hinkwato ka to karhi ku yimbeleriwa kwala holweni yelewani ya Great Hall. Se lava mitlawa leyi ni nga yi vona le xitejini leyi karhi yi cinacina yi cina kusuka ka tindzimi leti nga kona laha tikweni ra Afrika-Dzonga. Mitlawa leyi mi yi voneke yi cina leyi i mitlawa ya Xivenda Xitsonga hi ku hambanahambana mitlawa leyi nga na yoho kwala ka province ya Limpopo hi vona lava va cinaka namuntlha va hi thumbiselaku ntlangu wa namuntlha. Se ni vone laha ka program va ku ku na lunch swakudya ku ya dyiwa swakudya swa njhani ka ku tlangeriwa Africa Day. Ni vurile ku sunguleni ku ri ku na swakudya la matafuleni leswi i mahala leswi mfumo wu swi hakelerile ku ri hi ya swi taste kunene from there hi ta hi ya dya swakudya swa xinto le edining hall mi ta swi vona ku hi ta dya njhani namuntlha ni makhwiri ya heta va ya ku kumukile swinene. Hi swona swakudya leswi nga ku humelele Smaraped va ri ku busy hi swakudya aleli na ku tshemba leswaku ni ta tlhela ni hlangana na n'wina kwala ka 25 wa timinete ku bila awara ya n'we loko se mi kha mi lava ku famba. No, a ku na xiphiqo sivara wa mina mi byela Mangwani ku va ni kolota ene a swi heli xikweleti a xi heli a xi boli ta vele ku mutweni va nga mi hlamula ku va mi kolota na yena hayi va nga hlamuli kensile swinene
Thank you, sir. inkomo sweswo miyingiseri Muganga FM gingiriko leyi nge ku yeni mahlweni kusuka le a University ya Limpopo yi tisiwaka n'wina hi ku seketeriwa hi Muganga FM twi emoyeni andleveni ya wena hi ndlela yoyole kambe ke ni pfumeleli me hlayiseka u tiphina u yingisela Munghana FM makombandlela andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika Wa Vulavula. Munghana FM makombandlela Afrika Wa Vulavula ila nga kona miyingiseri wa Munghana FM makombandlela mi ta tsundzuka ku ri namuntlha ku languteriwe mahlongati ku lava ku ta twisisa timhaka ta xiboho lexiya xa mhani dokodela Nandipha mayelana na ku nandzu wa voho impela ku tengiwa ka nandzu kumbe xikombelo xa voho i xa xihatlake kusuka le a khoto ya le henhla ya le a Free State hi ndlela yoyole ni tshemba ku nga va ku ri na xiboho kumbexana lexi nga va ku xi fikeleriwini hi ndlela yoleyo hikokwalaho ka ku va ka hundziseriwa timhaka u yi vuye hundziseriwa mahlweni hi mhaka ku va ka ha langutiwa timhaka ta ku ndzawulo liya timhaka ta xikaya yi fanele yi yisa mapapila yo hlamula yo komba ku na voho va kanetana na timhaka leti ti tisiwaka hi dokodela Nandipha hi leri ri nge yini ta tsundzuka ku ndzawulo liya yi rhangaku mahlweni ka timhaka ta ku tekiwa ka vanhu kusuka ka ndhawu yo karhi kusuka ka ndhawu yo karhi hi ndlela yeleyo se swi vulaka ku i mhaka leyi yi faneleke loko ku ve hi mpela loko ku langutiwa kusuka ka dokodela Nandipha kusuka a Tanzania ndzawulo ya xikaya yi fanele yi va yi kha yi swi tiva swoswoleswo se yo mhaka yi vilerisiwile kumbe yi hlamarisiwile ku hikokwalaho ka yini va nga hlamuriwangi vona tani hi lava va faneleke va hlamula leswi hi xinawu va nge i ti-respondents hi ndlela yoyoleyo seke a hi ku timiyingiseri Munghana FM 0860002543 hi ndlela yaleyo kasi yin'wani mhaka leyi nge le ku yeni mahlweni timhaka letiya kumbe yi nga va kona namuntlha i timhaka ta mutsundzuxini timhaka ta vuhlayiseki wa president ku nga Professor Sydney Mufamadi i vito leri na ro ri va xanisa ngopfu vanhu a ni swi tivi hikokwalaho ka yini vanhu va vitana Professor Mufamadi va ku i mafumadi a ni swi tivi swi huma kwihi kambe ndlela yo olova ya ku kota ku vulutana vito ra munhu matsundzuka loko u fika mhaka liya ya president wa le Zimbabwe President Emerson Mnangagwa swi hluphe ngopfu hi mhaka ku vanhu vo lava ku vulavula swilo leswi va nga swi vonangiki se loko wo ri hlaya vito leriya swi nge zi swi ku hlupha loko u ri languta i ri hlaya i ta ri vona ku ri lava ku i ri hlayisa ku yini kumbe i ri vurisa ku yini hi ndlela yaleyo ku yisa mahlweni se a ni swi tivi ku hikokwalaho ka yini vanhu va vula Professor Sydney Mufamadi ku i mafumadi a ni swi tivi kambe va swi vula valava vanhu vo tala va ku hayi Professor Mafumadi se ve le ku nyikeni tlhelo ra vona loko swi ta ka timhaka ta leswi nga vuriwa hi khale ka mulawurinkulu wa Eskom nkulukumba director hi ndlela yaleyo kasi yin'wani mhaka i timhaka letiya ta Thabo Mbeki lecture leyi yi nga ta va kona le eGuinea Conakry a ni ku na va Guinea vanharhu se leyiwani i Guinea Conakry laha va nga ta va nyika ku nga ta va ku ri na lecture yi nga ta nyikiwa hi un'wana wa tiprofessor leti pfaka ti tala na le University of Johannesburg yi ta endliwa hi Mugqivela loyi ya ka yena ku nga Munduku kambe loko a kha vulavula na vateki va mahungu khale ka president ku kombisa timhaka ta ku ri Afrika-Dzonga yi fanele yi teka xiboho ku yi lava ku ndla njhani hi timhaka ta president wa le Russia kambe a nga tshembi yena ku Afrika-Dzonga himpela yi nga va yi xavise matlhari yi xavisela tiko ra Russia se ku na swivulavula swo tala miyingiseri wa Munghana FM leswi kumbexani na wehe hi nga tsakela ku twa ku hi committee timhaka namuntlha ku ri ravuntlhanu ku titani kambe ke ku na muyingiseri a nga tisa xivutiso hi vulavula na yena sweswi muyingiseri yoloye loko hi heta tinhlokomhaka ta mahungu leti taku hi nomo wa Makamoni Sandra Ntuli na yena loko hi vulavula i swivaro wa mehe Makamoni Sandra Ntuli kanja swi tshike kanjani mi nga ngheni kwalano swi tshikeni kambe i swivaro wa mina Makamoni Sandra Ntuli se hi hatisela ku tlhokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 1 kusuka kwalano hi vulavula na muyingiseri loyi a nge ye wa vilela se hi ta kuma lava nga ta n'wi hlamula sweswo hinkwaswo swi endleka ka 30 wa timinete leti ti tako kambe sweswi i hafu ku bile awara ya 12 a hi tweni ku mahungu ya misava ya awara ya 1 ya ta va yimise kwini maka khalanga Pet Mathebula eka Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki
12 to half past 1 sumuno ku fika ra vutlhanu ku arika mugera lona FM hi laha hi nga ko ku tisela na kona ku hlawuleka wa Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM. Ni kombela loko ri ku chayeleni paka movha loko ri ku chayeleni paka movha u ta twa ku muyingiseri loyi i ri yini. Vito ra vo i nkulukumba Joel Chauke. Chaumba enhleka ni botet me pocket yo mai vonyoka tindana ya va ha ri kona Joel ai mativai andaka loko ni va nghenisa a ri se famba gezi Giyani ri famba hi half hi 1 ri famba 1 Giyani se maka makhamba lama nga tata tiko leriwani se loko famba gezi ku famba na network katsana na netir katsana na ri tirhisile laha loko ni ku hikokwalaho ka makhamba ku na va mari vona buruku leri ra xikwama xin'we katsana kambe hi vo hi lava ku bula na vona sweswiwani hi ta bula na vona a Giyani ku ra famba gezi 1 se swantswa hi vulavula na vona sweswi hinkwavo va helela va mupani na lava wani ku endlela leswaku hi kota a hi ringeteni futhi Xahuma ayi botet nkarhi wutsongo swinene a hi ngheneni makeni miri xiphiqo xa n'wina yini inkomu na ku xeweta vayingiseri va MLFM. Xiphiqo xa hina i ku aka Ward 21 ku na project ya mati leyi nga kona sweswi water reticulation leyi ya ha ku sungulaka aka n'hweti leyi ya April. Sweswi hi tikuma hi ri na stumbling block lexi nga kona hi mhaka ku ri byi dividanini so vona va endle xihoxo xa ku va endla swilo hinkwaswo va swi voyamisela eka vukosi byin'we leswi swi siyaka vaakatiko lavan'wana not satisfied hi maendlelo ya kona. kambe loko mi ku vukosi byi dividani vukosi byi nge dividana ni swi swa ndyangu ni vulela ku loko ni ku byi dividanini a hi vukosi bya yindlu yin'we lebyi nga ka Dzingidzingi a no la ku vula ku ri ku na vukosi byinharhu aka Dzingidzingi bya ka Mtareni bya ka Maxawu na bya ka Madivandlela. Okay ai yara so ani nga la ku nghena ngopfu ka vukosi na nghena ka project because ya vukosi lehini is beyond my comprehension. So councillor Orders Ngobeni leswi va nga ku xi endleni va sasi byin'we hi mhaka ku vona by blood ve le ka vukosi bya ka Maxawu ene va tlhela va ri mukhanselara wa kwala ka Dzingidzingi. So swi gcina swi fika lava fika ku va bias aka ti-decision leti va nga ku ti endleni. Number 1 va electe project steering committee va nga rhambangi tiko hinkwaro ku ri ta kota ku participate hi mhaka ku loko mo twisisa phela project leyi yi tele ku benefita vaakatiko va ka Dzingidzingi hinkwavo not ku ya hi ku hi le ka vukosi byihi kumbe njhani. So loko va endla project steering committee lexiwani a va rhambangi vanhu hinkwavo so lavan'wanyani vanhu va ta timbilu ta vona ti vava ku why va siyiwa handle. Number 2 va thole ti-laborers ku hlawula swiphephani ivi ku hlawula vanhu va 13 swiphephani ivi vona mukhanselara va hoxa another 15 leyo ka yi nga hlawulangi swiphephani ivi then yi ku 28 kuve loko ku nga hlawuriwangi swiphephani kwele ka ku hlawuriwe 13 ku lo ndleka yini a swi lo hela kumbe a ku lo vuriwa ku laveka vanhu va 13 leswo mukhanselara u tirhisa his discretion aka everything lexi a nga ku xi endleni hi leswo hi yehe boss ya project u endla hi ku rhandza xin'wana na xin'wana lexi a xi endlaka. That's why ni ku a nga tirhisi fairness na 15 liya cause i byela ku ri 15 liya i teke hi mhaka ku i ti-volunteer ta maforum i ti-volunteer lava tlilinaka Mangwaveni of which a hi na problem na swona but then i fene mukhanselara a nga teki ti-decision a ri yexe ivi xa vunharhu mukhanselara a teka xitandi xa yena lexi nga empty a xi rhurhela mukontraktara ku ri ku ya endliwa leswi hi swi vitanaka i site establishment a yima mahlweni ka vanhu mukhanselara a ku ni teke xitandi xa mina ni nyika mukontraktara for free. Swi tshama swi humelela ku hi sweswo aka procurement na governance ka ku mukhanselara a teka xitandi xa yena phela mukhanselara is a representative ya municipality hi yena a mouthpiece between the village na municipality
a heta a teka xiboho xa ku yena hi yexe a ku we mukhansela we mukontraktara tshama laniwa exitandi xa mina a wu nge hakeli nchumu ku ve ku mukontraktara I tshama kwihi hikokwalaho ka yini swi mi vava no twanani hi mi byela botpet ku hava ku mukhanselara a nga teka xiboho xa ku rhurhela mukontraktara a xitandini xa yena a tlhe a ku for free ku ve ku phela mukontraktara ku na mali ya site establishment leyi a fanelaka a yi humesa loko a ta sungula project mantwisisa u yi teka a yisa ku hi mali yaleyo loko ku ri ku mukhanselara yena swilo swi nga swi endleni a swi na ti-final against a xikarhi yi ya ku hi mali liya because mali liya I mali leyi a yi fele yi benefita loko ku ri ku na an NGO a xitandini hi laha mukontraktara a fanele a fika rhurheriwa kona ivi hi ku hayi mali leyi a yi pfuni swin'wanyana leswi nga ta benefita the community not to benefita mukhanselara a ri yexe mantwisisa na mi twa kahle I swilo leswi mukhanselara a nga ku swi endle ene ma swi ta ku va endle yini ku na munhu loyi n'wi vitanaka I social facilitator loyi a fene ku ri yena loyi loko ku ri na ti-grievances ta vaaki a va fane va ya ka yena concerning the project va fika ku leswi na leswi a swi hi khomi kahle hi kombela swi lunghisiwa munhu yaloye a nga tiveki is nowhere in the picture ya project mantwisisa swilo hinkwaswo swi endliwa hi mukhanselara ene mukhanselara phela is an ex officio a hi yena a fanelaka a teka swiboho a ri yexe without the consent ya community why a fanele a teka swiboho a ri yexe project leyi a ya yela project ya vaaki is there to benefit the community ya ka Dzingidzingi but yena u le ku ti-enricheni yena a ri yexe a heta a mamisa vaakatiko tintiho a ku no this project mina na yi teka ni yi veka mavokweni ya mina hi mhaka ku mina hi me mfumo ene mfumo I vanhu mfumo I vanhu mantwisise why hi undermine the ward councillor and it's dividing the village mantwisise because says we are in a situation ya ku van'wani swi tikomba nga ku a va lavi mati van'wani va lava mati ku ve ku the whole village yi lava mati the processes a yini mahlweni way forward mi lava ku ndleka yini sweswiwani we are in the meeting a ofisini ya executive mayor va kona GA Maluleke va kona Mr Maloko va MMC infrastructure va kona Mr Magabane lava nga manager in the office of the executive mayor hi Richard deadlock sweswi hi mhaka ya ku ri va khole meeting va kuti a ku ti induna 39 ta ka Dzingidzingi ku ta kota ku resolve these issues unfortunately xirambo xa vona a va xi endlangi formally to an extent ya ku nduna Mashawu va dispute ku va ta ka meeting walowo hi mhaka ku veri a va kumanga formal invitation which is fair we are saying ku ri a ku vi na fairness na ali loko xi ri unfair swi unfair ku ri mu nga rhamba tinduna mu nga va rhambi formal ku ve loko va nga rhamiwi ximfumo swi fike njhani kasi hikokwalaho ka yini I nhlengeletano ya xitshuketa yi susumete yini nhlengeletano leyi ku yi va kona namuntlha ku ve nhlengeletano ya xitshuketa hi mhaka ku varhangeri lavambirhi va district municipality ku nga Mr Maloko MMC wa infrastructure na Mr Magabane they have been playing duck and dive loko hi ta a mithinini hi Monday va kutana ni Tuesday loko hi ta hi Tuesday va ku Wednesday hi Wednesday va kutana ni Friday mantwisisa so it has always been an urgent call ya meeting between hina na vona hi mhaka ku ri a va la ku tshama na hina a tafuleni hi tisa switshunxo aka project leyi ku project ya mati kota ku ya mahlweni aka Dzingidzingi yi va yi sungule fairly so ku ri everyone a va ri satisfied so they've been dodging us a va la ku tshama na hina va hi address sweswiwani vete meeting wa 10 o'clock loko va fika va hi tshika hi tshama loko yi ku 11 o'clock hi ku va huma kwala boardroom va ta hi addressela a reception ku ve hi fene hi ri na meeting kwini a boardroom loko mukhanselara a fika hi kume hi tshamini mara yena va n'wi fonela va ku nghena hala ndzeni loko a nghena hala ndzeni va fika va briefana ivi then va heta va humela handle va fika ku meeting a nge vi kona hi mhaka ku tindhuna a va tangi hi voxe ivi hi ya vitana tindhuna letimbirhi leti ti nga representiwa la ndzeni ka meeting lowa va nghena la ndzeni tukwa loko se va nghena la ndzeni veri no ndhuna leyin'wana a yi kolo va va fonela va ku no mina a ni invite formally ni nge koti ku fika of which swi fair sweswo mantwisisa se swi vula ku na chance ya ku wu nga vi na xitshunxo namuntlha meeting ti-chance ta ku nga vi na xitshunxo ti le henhla ngopfu hi mhaka yini na
ward councillor na va officeri lavambirhi lava masipala vele ku ringeteni ka ku hide swin'wanyana leswi hina hi nga ku ringeteni ka ku swi phukula hi mhaka ku byariwe timintsu on a wrong slate lava nga byala kona hina hi la ku phukula hi vona kahle kahle va tumbeta yini vongo ku nga sunguri kahle because sweswiwani Mr. Makabani va byela hina hala ndzeni va ri no financial year end ya masipala i 30 June therefore hi hatlisela project ku ayi amahlweni ku mali leyi nga tlheli hi va byala hi ku a ti tiva ti-process ta procurement sweswi ma ku swi vulavuleni emavunwa a swi nge pfuki swi endlekini mi jayela ku project ayi mahlweni so that mi kota ku finingeta manyala lama nga kona why ku fanele ku rasharashiwa ku nga endliwi swilo swi endliwa hi ndlela na nemetwe famba ni hlengeletanini loko ku kumeke swin'wani khweni tanihi muhumelerisi wa mehe a ku na problem mo ni tlhelela ku hala ya jekajekisana hi vona Joel Chauke inkomo sweswo mingisero Mgangalona FM kule ku tikeni i xiphiqo lexi ni va ku na xona kumbexana hi fanele hi vitana hosi Ngobeni hi ku ongeti se kule ku sunguleni timhaka ta mintolovelo ya ku vanhu lava va nga ka mfumo van'wani va fanele va nyaja tihosi kumbe tindhuna ku na mintolovelo ya leyi tikomba ku yi nge le ku tumbulukeni se hi ta fanele hi twisisa ku hi fike njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo kambe hi twaneni ku va masipala va ri yini tisa xivutiso hi ta ku hlotela nhlamulo eka Afrika Wa Vulavula. loko ni nga se vulavula na buti Joel Chauke nkulukumba loyi ni lava ku vulavula na yena sweswi a ni swi teka ku hi ye ntsene va n'wi vitanaka hi vito ra Orders kambe loko se ni vulavule na buti Joel ni yeni ya kuma ku haiko a hi yena ri yexe hi ku na nkulukumba Orders Maswanganyi ku nga vona mukhanselara wa le ka ward liya ward 21 leyi nga mahungweni swinene a hi amukeleni mbulavuleri kusuka ka masipala wa Mupani tatana Orders Ngobeni mlamza nhlekani mi amukeleli ka Mgangalona Ihleka ya Mkhalanga kombela ku xewetana vayingiseri wa Afrika Wa Vulavula. senti va Orders vambirhi Na mesin samar ngopfu loko ni swi kuma ka lembele ra ku hundza ku na Orders un'wana la Giyani. hi leyi mhaka man ku na xiphiqo a ward 21 hi timhaka ta mafambiselo leti ti endlaka leswaku vaaki hi ku yimeriwa hi tatana Joel Chauke lava vilerisiwa hi mafambiselo ya swilo kumbexana ni nga se mi byela leswi va nge va lava swoho n'wina mi tiva yini hi hoyi leyi nga ko le ka Dzingidzingi Mo kombisa Khalanga ku tsakela ka hina a ku ri ku hi ya vulavula loko mithini lowu nga ko u va u herile ku hi kota ku vulavula na swiboho leswi nga ta va swi tekiwile ka mithini luwa i ntiyiso ku ri vaakatiko va tile a ofisini I think a ku ri wa vumbirhi kumbe wa vunharhu lava nga kombisa ku na swiphiqo leswi nga kona aka project leyi nge le ku yi implementeni ka Dzingidzingi leswi swa ku tala swa kona va nga koteka swilongoloxa tatana Chauke one i mhaka ya site establishment leyi va ngo yi endliwe aka mukhanselara swi nga confirmiwa ku intiyiso yi endliwe ka mukhanselara number 2 i mhaka ya matholele leyi va kombisaka tatana Chauke mara leswi hina hi nga swi kuma i ku na mhaka leya dispute ya vuhosi kumbe ya vukosi leyi nga koho eka muganga lowa ka Dzingidzingi leyi endlaku na vaakatiko va vheta va teka advantage yo because one ka mhaka ya matholele Khalanga hi pfumelelana ku fanekele ku va ku ri na ndlela leyi community kumbe muganga wun'wana na wun'wana wu pfumelelaka hi woho a tlhelweni ra matholele in most cases vaakatiko va pfumela ku ri no a hi tirhiseni mhaka ya swiphephana in this case hina contractor loyi a nga kombisa ku i ta lava 28 ya vanhu lava sukaka emugangeni leswi swi vulaka ku the project steering committee yi fanekele yi teka charge ku vona ku vanhu lava va project steering committee leyi va ku yi constitute hi vanhu lava va humaka kwala mugangeni vona ku vanhu lava hi kunenenene va thoriwa hi ndlela leyi nga fanela hi kume xiviko Khalanga leswi ni vona ku nga ri tatana Chauke a va hambani ngopfu na swona in terms of what we have as a report ya ku kombisa ku na lava va nga thoriwa
aka community meeting hi swiphephana mara ku tlhela ku va ku ri na nhlayo leyi yi nga thoriwa yi nga thoriwangi aka nhlengeletano ya vaakatiko leyi ku nga nhlayo yo karhi leyi na hina hi kumaka ku hi kunenenene yi kona nhlayo yaleyo mara xiviko lexi hi nga xi kuma khalanga i ku ka nhlayo leyi hi vulavulaka hi yona ku na lava va vitanaka ti-volunteers kumbe lava nga ti nyiketela ku tirha kwalaha mugangeni van'wani va ri va tlilina swirhapeni van'wani va ri va karhi va tlilina na kwalaha patwini ra R81 ku na lava va rindzaku va nge le ka CTF na mhaka ya vanhu lava va nga na vutsoniwa hi ku ya hi pholisi ya hina ya PWP hi na mfanelo kumbe responsibility ya ku vona ku na vatsoniwa va karhi va tikuma va karhi va participate ka program leya ya hina ya PWP so hi swin'wana swa leswi nga humelela mara hi lava ku kombisa ku mhaka ya site establishment aka khanselara yin'wana leyi na hina yi nga tanyana tanihi xihlamariso leyi pfumelaka ka meeting lowu nga kona hi ta va hi karhi hi kuma xitshunxo ka wona kuve kwala ka mina minkarhi yo tala Mlamja ni tala ku va na xiphiqo loko vanhu va thoriwa hi mhaka ku va volunteerile ka swin'wana before hi ku a ni hi nge swi koti ku volunteera tiko hinkwaro se ku va ni volunteerile ni yo tsakela kambe swi nga vuli ku swi ni veka ka advantage ya ku se mina ni ya kuma ntirho kumba hi swona no i ntiyiso khalanga mara leswi swi tlhelaku hi swi tekela ngopfu nhlokweni hi ku aka minkarhi ya ku tala a swi kotakali ku hi ya ka community kumbe ka muganga wo karhi hi ku ya hi tinhlayo leti hi va ku hi karhi hi ti lava ku fana na tete leti ni vulavulaka hi tona ta vatsoniwa mi fika mi kuma ku ka process liya ya ku hlawula swiphephana maybe ma va kuma vatsoniwa ka process liya swi va swi nga olovi mara at the same time mi kuma ku community hi yo yi va yi karhi yi pfumela community ku no as much as hi pfumela ku mintirho ya pfumaleka ku na vanhu lavo karhi lava hi pfumelaka xiyimo xa vona xa tika ku tlula xa van'wani kwala mugangeni leswi vulaka ku va fanekele va karhi va tekeriwa nyana ngopfu enhlokweni that is why mi kuma ku ri ka muganga yin'wana ku va ku nga ri vanhu va ku va va volunteerile ku va ku ri vanhu lava community yi pfumelaka yoho hi vuyoho ku no xiyimo xa vusweti laha xi ente ngopfu that is why hi pfumela ku ri no a va consideriwi hina van'wani tanihi vaakatiko hi ta ka process leya yin'wana ya ku va hi karhi hi teka swiphephana so a ko va mhaka ngopfu ya ku volunteera swi ya na hi muganga ku muganga wolowo wu va wu karhi wu pfumela yini in this case ni kuma indication ya ku a ku ri mhaka ya ku na vanhu lava nga volunteer lava va vonaka ku va tinyiketerini ku va va karhi va tirha kwalaha mugangeni lava va pfumelaka ku ri loko project leyi va yi karhi yi ri koho maybe na va karhi va tikuma va karhi va benefita ku va khensa ka migingiriko ya leyi va va karhi va yi endla se xitshunxo lexiwani hi xi langutelaka ka nhlengeletano leyi a yi kha yi hundziseriwa mahlweni ku sukusela hi Mvhulu mi bye mi nga kuma xivangelo xa ku i ncini xi endla ku yi tshama yi kha yi hundziseriwa amahlweni na koho hikokwalaho ka yini tindhuna ti nga rambiwangi officially mo kombisa ku so sungula loko vaakatiko va tale ngopfungopfu lava va rhangelaka hi tatana Chauke va tale tiofisini vurhangeri bya masipala a va nga ri a Giyani hi na pfhumba lera IDP laha a hi ri na IDP rep forum a Dzanini laha ti-stakeholders to hambanahambana a ti hlangane a Dzanini leswi swi endla ku ri swi tika ku hi nga kota ku hlangana na vo a Giyani ena hi nga ta va kombela ku ri va tikuma va ta Dzanini because mhaka ya transport a yi ta hetelela yi va tikela mara hi vuye hi vona ku ri no ya agriya ku mithini wu fanekele wu humelela mara ya ha lava ku kuma vuxokoxoko na hina because like loko ni kombise loko ha sungula khalanga ku na mhaka leya ku tlimbitana ka level ya community ngopfungopfu etlhelweni ra vukosi leswi endlaka ku hina swi hetelela swi hi tikela because hi fanekele hi va hi karhi hi kuma na ti-briefing kusuka aka ward councilora hi ku hi yehe entry ya hina loko hi fika mugangeni hi nghena ngopfungopfu hi councilora hi yehe a fanekelaka a hi byela ku famba yini so a hi pfumela ku mithini wa namuntlha leswi wu nga vitanisiwa xiswona wu ta hetelela wu fikelela xitshunxo hikuva hi rhambe tindhuna hinkwato leti ti nga koho le mugangeni although
sweswo leswi hi kona ni swi kumaka mehe a ni kona ni le kusuhi na nhlengeletano luya hi kona ni swi kumaka sweswi ku na ndhuna leyi kombisaka ku a yi kumangi xirhambo hi ndlela leyi a yi fanekele yi swi kombisa xiswona. leswi swi vulaka ku kumbexani yaleyo hi ngopfu hi yi pakile hi ta vona ku ya mahlweni ya kuma xitshunxo xa njhani ku tsakela ka hina Khalanga i ku ka vhiki leri taku kumbe hi nga tlhela hi va na nkarhi hi vuya hi kota ku va hi karhi hi hlamusela because leyi ko va an isolated case leyi hi nga na yo a Giyani a mugangeni ya ku tala a hi fiki hi hlangana na mintlhontlho ya ku fana na leyi ya vukosi because loko ti-project leti nga si sungula hi ve na nkarhi wo enela wa ku va hi karhi hi ti tshuneta hi vulavula na ti-stakeholders va kombisa ku va na nseketelo aka program leyi so u pfumela ku hi ta kuma xitshunxo ku project leyi tikuma yi hela although a ni fanekele ni tlhela ni kombisa Khalanga ku tsakela ka hina i ku ti-project leyi hela hi nkarhi hi nga tikumi ku ri na mali va nga ya tlhela yi tlhelela ka treasury leswi a va swi vula Chauke swa ku tatana Mahavani va va kombisa ku no project yi fanekele yi hela hi nkarhi i ntiyiso ku tsakela ka hina ku project yi hela hi nkarhi hi nga tikumi yi tlherise mali ka treasury hi mhaka ya nkutimbi ta ndlunga va ku ri koho exikarhini ka vaakatiko leswi hi pfumelaka ku hi nga kota ku va hi karhi hi swi lunghisa hi ku va hi tshama hansi hi vulavula. ni khomele tani ku na wun'wana yena i kume ntirho wa ku tirha kambe ke i na xiphiqo yimani ni sungula ni hundza hi laha ni ta kota ku mi vutisa xiphiqo xa kona ni twa ku mi nga hi pfuna njhani ku losela timinete tinharhu nkarhi wu tsutsumile swinene yimani hi nghena ka mhaka hi ta vona tatana Orders Ngobeni kusuka ka ndzawulo kumbe kusuka ka masipala wa Mopani Mlambza veri loyiwani i kume kontraka ya ku tirha ya mi swi vitana i sub se loko ku i kume andhaka loko ku hume xinavetiso xi ku tisani ti-quotation ivi va yisa ti-quotation loko se va yisa ti-quotation lexi n'wi hlamarisaka i ku a va ha tirhi yona quotation leyi ya nga yisa a wina va yi tirha hi swin'wana leswi se va byeriwaka ku hi ta hunguta mali ivi swi hetelela swi kavanyeta ku lulamisa ka voho loko va ha endla bid liya ya ntirho luwa wa SAP va nga nikiwa wona mi tiva yini sweswo hi sweswo n'we tanihi masipala no vakenza Khalanga hi kumile para leswi hi lava ku kombisa so i ku na okay xinavetiso xi endliwile mukontraktara a kombisa ku u ta va a karhi a lava vanhu vo karhi lava nga ta va n'wi pfuna hi ku endla ti-yard connections kumbe ku connecta tiphayiphi amajarateni then ku na cement yo karhi leyi fanekelaka yi mixiwa hi a kombise ku u ta lava 1 cubic meters leswi lava van'wamabindzwana va fanekele va responda ka advert yaleyo va nga responda hi ku ya hi leswi a kombise swo swa 1 cubic meters but later on u kombisa ku that 1 cubic meters a ku nge vi yona kahle yi u lava only 100 liters ya cement leyi a yi kombisile ka advert u vulavurile na lava va nga hoxa ti-applications kumbe ti-bid va pfumelelana mara swi tikomba ku ri ka ntsevu wa vanhu lava va nga hoxa ti-bid leti lava va nga appointiwa ku na wun'we loyi a kombisaka ku a nga khomeki kahle arrangement leyi leswi va ta tlhela va tshama hansi va yi lunghisa mara lexi a ni lava ku kombisa xona leswi nga ta hi pfuna na loko hi ya mahlweni i ku eminkarhini ya ku tala Khalanga loko ti-subcontractors va rhumela ti-quotation a swi vheti swi vula ku quotation leya munhu a nga rhumela yona u ta vheta a appointiwa hi amount leya because contractor u na ti-rate leti a va ku a ri na tona leti ti va ku ti agreewiwile na muinjiniyara na PSC ku leti ti-rate leti hi va ku hi karhi hi na mara ku va kota ku va accommodate interest ya vaakatiko laha va kota ku tshama hansi va ku ri no Jindani PTY Ltd u submite quotation ya 600,000 mara hi ku ya hi ti-rate ta hina hi vona nga ri ku fanekele ku va 450,000 wa yi accepta kumbe wa yi decline na hi ndlela yaleyo so in this case ka ha ri na negotiation ya leyi nga kona leyi mucontractor a kombisaka ku next week
va ta va yi finalizile ku ntirho kota ku ya mahlweni. Okay. Mlamza, ni mi khensile swinene nkarhi wa n'wina a ta mi lava himpela hi ta kota ku twa ku swi hele njhani swa namuntlha. Vana na ku hela ka vhiki lokunene ku dya ku engeta. Inkomo enkulukumba Orders Ngobeni va vulavulela masipala wa Mopani i nkarhi wa ku hi kuma mahungu emisava ya awara yan'we hi loyi Makamuni Grace Ntuli ai Grace na lo ti tsakela ra vutlhari ra kahle mingiselo wa mina kwala u nga ningiselo ri ko ka u kha ningiselo ri la Gauteng eMpumalanga eNorthwest eLimpopo kunjhani Stankwatera himpela i mhaka ya ku na mati yo nuha hi yo mhaka va ku hi le Stankwatera se a Blankwater ke i mhaka ya ku yini a Blankwater i mhaka ya ku yini i mhaka ya ku mati ya hatima hayi kona kambe miri yini va ka hina mhaka leyi ya ku mukhanselara a ya tumbuluxa site visit site site yini kam site yini encindani ve ri site yini kam kwala la ku a ya tumbuluxa ndhawu leyi kontraka yi nga ta tshama kona ku va xitandini xa yena a tlhahatisela ku ene i mahala a vutise hi mani ku i mali muni na va masipala ve ri va hlamala se hi la ku ta twa ku leswi va nga le ku hlamaleni va ta ndla yini ku ya emahlweni hi ta swi landzelerisa sweswo hi la ku swi landzelerisa hi ta twa ku leswi va nga le ku hlamaleni va ta ndla yini ku ya emahlweni hayi va ka hina leswaku hileswaku kahle ne yimani mi byela va ka mi ntsandini andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika Wa Vulavula. Munghana Lonene FM makombandlela. amkeleni muyingiseri wo sungula hi loyi nhleka na basho mwase papa le pukeni hi pfukile mana hi na nchumu hi hava hi ngo vona na nchumu na nchumu leswaku na nchumu ya mampela okay but no ni kombela ku nghenisana leyi but mani ya hahisa nyana yi ni khome kahle muhaxi tolo loko na madyambu kha ni huma ntirhweni ni sala tiko a xetleli ni twa vaakatiko mani va tsakini masayiti ma ka nkomo swi tikomba mfumo wa hina wu kumeke wu va yisela leswi a va swi rindzele nkarhi wo leha ku nga timhaka ta tiyindlu so hi marito lama ni lava ku kumeka ni yimisa mavoko hi ku tsaka ni yimisela ndzawulo ya human settlement coxstar loko yi helerini ehansi ka vulawuri bya MEC mhaka va kha va pfuniwa kumbexana va kha va tirhisana na National Department ya Human Settlement ehansi ka Minister Kuvayi so ni lava ku khensa swinene ku va swi tikomba ku swirilo swa kumbe leswi va nga swi tshembisa ku swi ta tirheliwa swi ta yisiwa ka vaakatiko vukorhokeri bya tiyindlu ni tona swihambukelo hambiloko ku ri ke ni swihambukelo swi nga vuriwangi tolo swi vula ku swona swa ha ri ndleleni vanhu va ta kumeka va endleliwa swihambukelo hi ku hambanahambana swi kha swi fambisana na to tiyindlu tetiya leswi ni lavaka ku swi kombisa swin'wana i timhaka ta ku leswi ni nga va vutisa swona vaamukeri va tiyindlu letiya swa tikomba ku ka ha ri na lava va nga vuswetini aka vaakatiko va hina hi ku angarhela ku nga ri timhaka ta ku hi le hansi ka Mopani district mara hi ku angarhela so impoverishment yi nga kumeka yi kha yi eradicatiwa loko political will leyi tshamaka ni kha ni garingeta hi yona yi va yi ri kona aka van'watipolitiki ene loko van'watipolitiki lava va nga nyikiwa matimba within the context of South African political system vo kumeka va tirhisa matimba lama va nga na wona hi ku enela hi nga vona swa ku tala swi kha swi cinca swinene ngopfu muhaxi wa mina so hi yin'wana yi vonitini loko mi kha mi nghena mi ku a mi ta navela ku va MEC mara leswi MEC makamu va kumekaka va kha va khome ndilo hi xiswona ku ri va khome ku tika hi ku loko va suka hala va ya hala va suka hala va ya hala ni tsakisiwa hi ku loko va ni vulavula na vona kwala ni vulavulaka na vona kona va vulavula timhaka ta ku na ku tikeriwa loko va nga na kona
va ti tiva challenges leti nga kona so sweswi mina a ni yimelangi ku va criticize i timhaka ta kumeka ni kha ni ku leswi va nga swi endla va nga unveila project leya ya tolo a yi kumeki swi endliwa tindhawu hinkwato muhaxi wa mina so hi mhaka leyi ni nge te ka vhiki leri hi yin'wana yi nga ni khoma kahle so xandla a henhla ka xin'wana a va yisi mahlweni na thimi ya vona ku kha ku nyikiwa vaakatiko tiyindlu na toilete mfumo lowu kumeka wu tirhela vanhu muhaxi wa mina ni khense nkarhi lowu ni nga nyika wona eka siku ra namuntlha ni vona mahele mavhiki ma kahle na n'wina mswivetani hi khensele swinene eka vula leswi ni nga sungula hi swo tolo ni mi byela ni ku holobye Mamuluku Khubai va kwala Afrika-Dzonga va kwala a Limpopo hi swona ni nga sungula hi swo tolo se hi leswi va ngele ku landzelerisa na ku ri na ntirho wa kahle lowu nga famba le eka nkomo hi ndlela yoleyo a hi yeleni mahlweni amukela un'wana ve ri ku na un'wana la layinini na un'wana wa la ka Mlamula la inhleka aye khalanga aye papa mfukeli efukeli mjani la mitwisi va ra ncindani okay hayi vulavuli ncindani o ni rhumela vito la aku ku na sambo la i tsala la aku sambo ivi mina ni hlayani swi lunghile khalango a ni lava a ni la ta mi vutisa ku xivutiso lexi n'we mi nga vutisa ni ku ni lava vanhu va mi byela ku va kona lava va tirhaku ka swikolo leswi ka swi nga vulavuriku Xitsonga va kona ma ha vulangi ku va mi hlamurile mara no mi ni mi hlamula ku a ni swi tivi ku hava loko ku ri ku na lava nga mi hlamula ma ha vulangi mara a ni nga ngheneli ngopfu swona siku mi nga ta nghenela swona hi ta bula hi swona okay lexi ni nghenelaka xona sweswiwani a ni lava ku hlamula xivutiso lexi ma ha ku xi vutisaka ku ri ti-middle class ti le kule ti leader hi vanhu vo ka va nga fundangi na swin'wana na swin'wana ni hi swona leswaku after kusuka ka tatana Thabo Mbeki hi va na ti-middle class lavo ka va nga ha participate eka ti-politics ta tiko hi swona yes namuntlha ti-interest rate ti gonyile ti-bond ti le henhla timovha ti le henhla lava nga na mali vi le ku benefiteni because vona va kuma ntswalo wo antswa mara the question i ku lexi ni vavisaka ngopfu wena khalanga i ku timhaka letiya ta ku luza interest ka tipolitiki ka swidyondzeki ti hi hlupha ni le ka local hi na vana sweswiwani lava humaka swikolweni na tiyunivhesiti vo ka va nga tirheku a va participate hambi ku ri ka ward committee na le ka ward committee loko wo ya yi languta i ward committee ya vanhu lava van'wana va tsandzekaka no tsala no hlaya ene hi nge vuli hi ku va nga hlawuriwi hi vo lava nga kona va nga available lava a ehlekete nga ku va fane va ta hi pfuna va yimele kule na tipolitiki a va ti lavi vo ana khalanga ni ku nyika example nkarhi wun'wana a swo vula ku loko munhu a dyondze ngopfu a nga hi pfuna ka ku lunghisa tiko na ta ku nyika example ku ri minister khale ka minister wa finance desk fund ro yena ni veri a dyondze ngopfu ka timinister hinkwato ta finance leti nga tshama ti va kona mara i te loko a appointiwa rhandi yi badama ivi ya ku ta pharmacist etatana Godani rhandi yi pfuka swi vula yini hina tona ti-middle class leti nga dyondza mara leto ka ti nga trusteki hi makete hi mhaka ku ta yiva maswona then timakete ti trusta vanhu lavo ka va nga yiveku currently hina swona swidyondzeki leswi nga capturiwa swi yivaka swo ka swi nga pfuneti tiko vona khalanga ni ku nyika example yo hetelela ni hlaye xiviko xin'wana xi ni twisaka mbilu ku vava ngopfu ku parlamente ku ni ve na renovation a parlamente yi coste 97 million mi nga va mi xi vonile lexi nga ni hlupha ngopfu hi loko va ku 1.4 million yi endle khishi muni khalanga ra 1.4 million 1.4 million a bendo i xava yindlu na kun'wana yikulu mkumpa ngopfu 1.4 million khalanga va ya mahlweni va hi byela ku 400,000 yi dleye mahele muni lavo dlaye wu 400,000 khalanga hi sweswo swi dyondzeki leswi hi swi kona i ti-middle class va endlaku sweswo mara lava yivaku because i nge ni byeli ku mahele ya dlaye wu hi 400,000 currently a ve le ku endleni ka miako khalanga miako a yi le ku lunghisiweni ni leta ku nyika example yo vava swinene hambileswi mara hi nga ve nge hi nga yi vulavuli i nge ni yi vulavula in passing wa vona laha tiyani a sekete
Kalanga. Yingiseri niyo La tiyani asekete kuna ma security lama tirhaka la ntswambi la ni va ngopfu ka titimela ka hisa kuna mpfula ku hava guard room va tshama kwalaya na sweswiwani na hambi wo ya sweswi Khalanga la sekete mara la ta ndzela ku sekete manager a nga dyondzangi a nga swi voni ku vanhu lava va fanele va va na guard room because i vanhu na vona ka titimela ku na mpfula va tshama kwala malembe na malembe se hi swihi swi dyondzekile swihi swi lavaka hikuva lava va nga kona va nga ku leadeni loko ya ka home affairs va ta ku byela ku munhu na masters degree mara languta ndhawu leyi nga ka home affairs loko i ya hala va ta ku byela ku munhu loyi i dyondzile hi na vanhu lava nga dyondza va nga hava mbilu lava va nga na timbilu to tirhela tiko va lan'wile va ta ku va lan'wisile hi mhaka ku va tibyela ku tipolitiki va nge yi because ka tipolitiki ku fana ni le ka hogo wa vona ka hogo loko wo fika phela swilo swa le ka hogo a swi vulavuriwa se n'humila ku ya kwihi kwalaho a ni la ta ku byela ku ka hogo loko wo fika xin'wana xi ngo ku sukela xi ku vona Khalanga a hi le ka radio la swa ku provoke ne le ka tipolitiki ku ndliwa sweswo swa ku va Khalanga laha le ka radio la sambo lawani loko ri ku ya ri teacher laha le xikolweni mi nga ti mi ta hi byela sweswo swa vutichara ivi ya va langwa va famba mara the bottom line ku hi na problem on the ground Khalanga until the-middle class va sungula ku teka swiboho swa ku nghenelela ka ti-policing forum until the-middle class va teka swiboho swa ku nghenelela ka ti-clinic committee until the-middle class va teka swiboho xa ku nghenelela a ti-police station hi le police station ya ka hina nga ku le ka madlala la ku tlhumile na malayiti mpfuka malayiti hi nkarhi wa professor Ntsanwisi a malayiti ma file a va kona vanhu va nga ku lideni a mi hi tshiki ra vutlhanu a mi hi tshiki nyana namuntlha hi vona ra vutlhanu nyana mara ni khensile Khalanga ku nghene van'wani heti a virile man viri hi ta tlhela University of Limpopo ku nga ri khale ne ya a University of Limpopo ku na Gaceni i Brian Ndlovu hi ya nga ta tlhela ka yena a ta hi byela ku kahle i ri yini kambe wena haku tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika Wa Vulavula. sweswo miyingiseri Munghana Lonene FM 12 minute ntsena ku bile awara ya 13 he MJ ka Malamulele a hi MJ phela ku na MJ ka Malamulele ka masipala wa Collins Chabane MJ mina swivutiso swimbirhi mani leswi ni nga hlamuriwa ku na hi vayingiseri mina a hi yingiselaneni buti wa mina hi tshamela ku twa ku ve va ku hava ntirho se swivutiso xa mina swi nga swimbirhi i ku i mintirho ku nga hava kumbe i mali yo hakela vatirhi yi nga ri ku kona na kwihi ku ve ni kwala tikweni kwihi mi nge vuli mi ku tikweni mi vula kwihi ka hi vulavula hi South Africa ni vula ku loko mi ku hava mintirho ku hava mali yo hakela vatirhi mi vula kwihi network yi endla ku hi nga twanani okay lexi a ni lava ku tiva xona ka miyingiseri i ku loko a ku a South Africa ni swi tivi loko i vula kwihi loko a ku kumbexana mfumo kumbe a ku khampani yo karhi ma va maka ko ene na hleketela ku a vula ku mfumo no hleketelela Zafaras Malamulele na lo titsakela ma ra vutlhanu man ra vutlhanu ni kombela mi ya ni lavisisela kahle timhaka ta Roy Val waste water treatment i ntiyiso ke ku swi khumba kulukumba sodi ni kombela mi ya ni lavisela sweswo loko ri swi va khumba a hi vona lava a va khumbeka ka timhaka ta leswi swa ti-asbestos a Free State a hi vona loko ri ku hi vona hey swi vula ku a va na voko a va na voko kambe swi ta mo hi vitana lava ka Shoprite ku sala tiseka ti nga ri tingani ivi hi amukela Gaceni ne Gaceni a hi byela ku endleka yini le a University of Limpopo ku fikeni ka man'wani va ku tisani vuxokoxoko bya n'wina tani hi vatirhi va Munghana Lonene FM hi laha ni nga swi vona kona ku Brian Ndlovu vito ra yena i Magezi Brian mira hi laha ni nga swi vona kona
ene vanhu va na mavito wo ka hi nga ma tivi ni mi byela ra mani ni mi byela ra mani ni ri i makumembiri ntlhanu thivela titsane ku phela ora ya 13 ka mugana lone FM ai amukeleni nkulukumba loyi nteri siku rin'wana vete tisani vuxokoxoko bya n'wina tanihi vahaxi la ka mugana lonene hi ta byi veka fayilini se va hi yisetela hi la ni nga swi vona kona ku gaceni i magezi Brian Ndlovu a ni nga swi tivi Sivaro i nkarhi wa kwihi kati wa rhandza ku nyika vanhu mavito n'wina marhala Tawula yena ra hwera D a ka hehla vulala a yi nge hehla vulala Kesile Sparapet suka le a University nteka hina haleni a University ya Limpopo la ku nga na ntirho wa Africa Day wu sungule tolo ntirho leyi a University ya Venda wu ya emahlweni la ka University ya Limpopo eka siku ra namuntlha la tindhawini ta Amankweng na mundzuku wa ya emahlweni ti 27 wu ta va karhi wu ya emahlweni leswi nga swi karhi swi humelela ku tlangeriwa Africa Day la tikweni ra Afrika-Dzonga mbavoni na murhangeri wa tiko Cyril Ramaphosa a va ri eka tin'wana ta tindhawu la tikweni ra Afrika-Dzonga eka siku ra tolo ku karhi ku tlangeriwa Africa Day kambe eka nkarhi wa sweswi laha ni nga kona la University ya Limpopo ni na muleteri wa ririmi ra Xitsonga la ka University ya Limpopo i manana Tintswalo Mapengo va la hi hlamusela kahle namuntlha hi siku leri na nkoka wa tindzimi tanihileswi ku nga muleteri wa ririmi ra Xitsonga manana Mapengo na mamukela ka munghana wena khensa ku amukeriwa avuxeni hi hlamuseleni n'wina mi dyondzisa ririmi ra Xitsonga la ka University ya Limpopo loko mi karhi mi dyondzisa swi olova ku fika kwini ku dyondzisa ririmi ra Xitsonga na vana va khoma hi ndlela yo hatlisa kumbe ka ha ri na ntirhonyana ma fanele mi dyondzisa swi twala ku tindzimi leti twisisiwa no hloniphiwa na khensa swinene xivutiso xa n'wina tanihi muleteri wa Xitsonga ntlhontlho wu kona swinene loko ha sungula ku dyondzisa machudeni ma hina malembe ro sungula tanihi hikuva loko mi swi tiva vanhu lava va nga van'wa tindzimi hina leswi hi swi vitanaka ku i mapeletelo na matsalwa lamanene ku nga spelling and orthography rules laha vana lava sukaka eswikolweni swa le hansi kumbe eswikolweni swa le henhla va nga ri ku na vutivi ngopfu mayelana na ku va va landzelela milawu ya matsalwa na mapeletelo lamanene mara loko mi karhi mi dyondzisa mi vona va swi tekela ngopfu enhlokweni va swi va ku rhangisa ririmi ra vona emahlweni kumbexana swi ya ngopfu ala ka xiweseni ra xilungu loko hi karhi hi va dyondzisa hi vona ku cinca hi vona ku va vana lava va va na ku twisisa swinene va kota ku hi kota ku swi vona ngopfu loko va karhi va tsala switariwa swa vona ku milawu leyi va kota ku va va yi landzelela va papalata kumbe ku hambanyisa marin'wana ya vona na ririmi leri ringanisiweke nkoka wa Africa Day ka vadyondzisi va tindzimi na vadyondzi hi wihi nkoka wa siku ra namuntlha leri hi tlangelaka i ku va hi fanele hi swi tiva leswaku hi fanele hi angarhela na ku hlonipha tindzimi ta xiAfrika a hi tiveni kumbe ku xixima tindzimi ta van'wani vanhu xikombiso tanihileswi mina ni nga muleteri wa Xitsonga ni fanele ku xixima valeteri van'wana va vulavulaka tindzimi ta xiAfrika ku nga ririmi ra Xipedi ku na Xivenda la University ya hina hi fanele ku va xixima hi fanele ku va hi nga tlangi tindzimi ta vona hi va hi swi tiva leswaku ta ringana tona hinkwato a hi vulavuleni ku nga va ku ri na mudyondzi leyi kumbexana nga ha yingisela ka nkarhi wa sweswiwani a lavaka ku ta a ya ka yunivhesiti yin'wana na yin'wana kwala tikweni ra Afrika-Dzonga kumbe ti swi kota ku nyika vuleteri loko swi ta eka tindzimi ta hina loko a fika a dyondza Xitsonga la yunivhesiti ya Limpopo swi n'wi pfuna yini ku ya mahlweni nkoka wa swona ku va kha dyondza ririmi ra Xitsonga a ri tiva kahle ni nga vula leswaku swi na nkoka ku loko ku va ku handle va kona machudeni lama nga sweswi ma nga endleni ka matriki va ri na ku tsakela ku va va endla Xitsonga kumbe va nga ya a Univen kumbe va ya a TUT kumbe va ta kona kwala yunivhesiti ya hina swi na nkoka swinene va fanele va swi tiva ku swa fana na ku va va dyondze ririmi ra Xinghezi hambiloko ku ri a handle va nga byeriwa swin'wana na swin'wanyana mara swi na nkoka swinene hi swikombiso swa kahle hina valeteri wa swi kota ku loko u dyondze ririmi ra Xitsonga u fikelela emanenginingini ku fana na vanhu van'wana va nga dyondza tindzimi letin'wanyana wa swi kota ku va muleteri wa swi kota ku va mudyondzisi wa swi kota ku va muhundzuluxi mutoloti na swin'wana na swin'wana swa ku hambanahambana hikuva u dyondze ririmi ra manana okay loko mi twa xin'wana xexo mana Mapengo se yo hlongoriwa swi kombisa ku nongonoko wa Afrika wa vulavula wu fika makumu Sparapet mi nga nchayeli swin'wana swa n'wina na u vona nkarhi la sorry Sibara sorry no ni khensa swinene hi nga vheyali ya studio 48 no
khenseli swinene mi xewetela mileteri kwalano ku hayi ni va twile va kha va vulavula Xitsonga xa nhlawulekiso wo sungula a va yi mahlweni va hi dyondzisa inkomo swinene khenseli swinene sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM nongonoko wa Afrika Wa Vulavula yo hayi mativa nkarhi wa tsutsuma nkarhi wa tsutsuma vana n'wina un'wana i ri i tsake ngopfu swi hlola ku i tarile ye swa ha ri kona nongonoko wa humerisiwe Ncindani Eric Mabasa ni khala Pet Mathebula hi hlangana ka mina nongonoko lowu fanaka vhiki leri taka hi Musumbunuku kambe ke i fikile Ike Ngobeni Ike mavito lava na siyo yini i vulavula njhani ta yini ni siyo yini ya mo mi twa rito ni twa rito ri kasi veri a mi si mo hi tlhelerili ka timask na ni vula maska loko ni heta ni yi veka la xikokolweni mativa hina hi yaka ku hela ka vhiki hi ya mporosini sweswi hi nge eya mara khala ni lombeni 900 na loko ni nga vuyisi